client ngicela iphele into bisidibanisa mina. Bayibrand ndiyaxelela why kanti Dala ndikucenga ngicela undiyeka ndithi na ndihoye ngento ndikoyile wena wena nechomi zakho mina ndi second option kuwe awunalo into oyithandayo zipati ndishona ngoku yepatini ngoku uyaxoxa ndishona yakhona uyisaphilena undlovu makhulu akusolekile yanga jonga ngicela siyeke makhulu amfika uthi makhulu akusolekile andinaxesha lo makhulu mina ndihoyanga mina unaxesha la jonga ndiyacela ngicela ungandibambi ndiyeke sala nechomi zakho Ayitozile asibale manje asosela ntwana sebangena kawo uvayile sebashaya simgqibile abantu neshayimba mushi asifaye kawo basifaye poison manje zina ukhalani manje yazi into yakho le yancane ndinike ifoni yami manza ngicela unike ifoni yami kandiyeke nawe safuna intoni sala nechomi zakho hayi kawo fonela bolentuza nkawo Ospicho yabo uyafana nonyambosi la yabo ushela ukumvesha ukuthi azokala amsambi sosela boy abantu aswaye impamboshi kawo angeke ungabi ngazi banizomlahla kanjani kazini lahla lento man yawo ile ntuze yazi ukuthi ihlala khona ngithi ayingeni mfuna masam sosithola phambili ngiyacusha kawo asifaye